Kagame yitabaje intwaro za rutura mu gufata umujyi wa Bukavu na Goma. Uretse uruhuri rw'ingabo, Kagame yanifashishije intwaro za karabutaka zari zazengurutse umujyi wa Goma, zimwe ziri muri Congo, izindi ziri ku butaka bw'u Rwanda. Zimwe muri izo ntwaro harimo misile za UMTAS, aribyo magambo arambuye bivuga ngo Uzun Menzil Tank-Savar System. Izi misile zikorerwa muri Turukiya, zimwe zimwe zigezweho ku isi kuko zishobora kuraswa ku ntera iri hagati ya kilometero 5 na 20. Izi misile ni zimwe zo mu cyiciro bita ngo rasa ubundi bagirwe, fire and forget, bivuga ngo iyo irashe yo ubwayo yishakira inzira, zikanakoresha kandi ikoranabuhanga rya infrared mu guhiga target, bivuga ngo ishobora guhumana icyoto cy'ubushyuhe akari cyo zirya inyamiko. Zirasirwa kuyakure, zitobora ibitamenwa, zishobora guhindurirwa imbonezo ziri mu kirere ziguruka, ndetse zinashwanyaguza za burende. Izindi ntwaro zakoreshejwe na RDF mu gufata Goma harimo kandi zitwa BM21 Brad, zo zikaba ari imizinga y'iminwa myinshi irasa za rokete ebyiri buri segonda. Izi BM21 zishobora gukoresha GPS, zigakorana na satelite, kandi zishobora kwikoresha mu kuboneza aho zohereza za rokete. Ni ukuvuga mu gihe RDF yarasaga ikoresheje izi BM21, ya satelite ya Rwasat yarifashishijwe mu kugena aho za rokete zashoboraga kuraswa. RDF kandi yifashishije n'undi muzinga ndasarokete witwa 122RAM-70BM cyangwa 122 rama 70 bama. Uyu muzinga wo ukaba ushobora kurasa wifashishije ubugenzuzi bw'abarebwa digital, aho iyi 122RAM-27BM ibera akaga nuko ishobora kurasa rokete 40 mu masegonda 20, zinyura ku muvuduko wa kilometero 40 ku isaha, ndetse zikaba zanaraswa mu birometero 20. RDF kandi nanone yanifashishije imizinga ndasarokete ya LR-160 irasa kugeza kilometero 45. Yo irasa rokete zireshya na metero 3.4 kandi zifite umurambaro wa milimetero 160. Indi mizinga RDF yifashishije iyitwa 120mm Howitzer D30, ishobora kurasa ibisasu kuri kilometero 15 kandi biturika cyane. Iyi 122mm Howitzer D30 ikaba yifashishwa cyane mu gutanga umusada ingabo zisumbirijwe. Indi mizinga ya Howitzer RDF yifashishije ni Atmos zakorerwa muri Sahel. Atmos ivuga mu magambo arambuye Autonomous Track Mounted Howitzer System, bikoresha kandi ikarasa ibisasu bifite umurambararo wa milimetero 155 kuri kilometero zishobora kugera kuri 40. Ya Atmos ikoreshwa n'abasirikare bagera kuri 6, ikaba ari umuzinga upima toni 23 kandi ureshya na metero 9.5. PCL-09 n'undi muzinga ukorerwa mu Bushinwa mu bwoko bwa Howitzer wakoreshejwe na RDF mu gufata Goma. PCL-09 yakoreshejwe na RDF mu kurasa kuri FARDC yari iteye ku gikamyo. PCL-09 yagize uruhare mu gucanganyikisha FARDC no kurasa ku ngabo za Afurika y'Epfo n'iza MONUSCO ikoresheje ibisasu bifite umurambararo wa milimetero 122 yasabwa ku birometero 27, kandi igashobora kurasa ibisasu bigera ku 8 ku munota. Uretse imizinga irasa rokete n'imizinga ya Howitzer, RDF kandi yifashishije za mortier cyangwa mortar mu kurasa kuri FARDC. 120mm ni mortier yakoreshejwe na RDF irasa ibisasu byari bifite umurambararo wa milimetero 120. Rimwe RDF zikunda kwita 120. RDF yitabaje mortier kubera ko itaremereye, yoroshye kuyimura, irasa ibisasu biremereye kandi ikabirasa kure. Mu gihe RDF yari iri gukoresha 120mm mu bice bya Sake binjira muri Goma, mu bice bya Kanyamahoro RDF yitabaje mora z'abanyayisiraheli zo mu bwoko bwa Sultan K6, nazo kandi zirasa ibisasu bya milimetero 120. Sultan ntiyemera kandi ishobora kurasa ibisasu byinshi bitarashyuha.
Uretse izi ntwaro zo ku butaka, RDF yanakoresheje ikirere mu gusumira Goma. Drone cyangwa urwego rw'Ubushinwa rwa CH4 nirwo rwa RDF yifashishije irasa mu nkambi z'impunzi mu rwego rwo guteza akavuyo kakoreshejwe na RDF mu gucengera muri Goma. Uru rwego rwa CH4 rushobora kwikorera ibisasu bipima ibiro 345 ruva ku muvuduko wa kilometero 135 ku isaha, rukaba rwanamara amasaha arenga 40 mu kirere. CH4 ishobora kurasa misile za AR2, AKD-10, shwinyaguza burende, rokete za BRM-9 n'amabombe ya FT-7. Mu kuvuga n'izi AKD-10 zishwinyaguza burende, RDF yakoresheje irasa ya burende ya MONUSCO mwabonye yaciye mu video iri gushya, ndetse n'izi AKD-10 zakoreshejwe mu kurasa ibifaru bya FARD. Izindi nziro RDF yakoresheje ni inturukira za Bayraktar TB2. Izi zimaze kumenyerwa zigurukira ku butumburuke bwa metero 8, zikorera ibisasu bipima ibirogarama 15 kandi zikamara mu kirere amasaha agera kuri 20 zigendera ku muvuduko wa kilometero 200 ku isaha. Bayraktar nizo zakoreshejwe mu kurasa ku bindo bya FARDC yari hafi na 3 antenne. Muri izo ntwaro RDF yakoresheje mu gufata Goma harimo kandi urunana cyangwa se icyo mu cyongereza bita system wa sky control na field control. Iyi sky control ni urukomatanye rugizwe na radar zo ku ndengo 3 cyangwa se icyo mu cyongereza bita 3D radar. Urunahunyi arizo sensors mu cyongereza, inyabira arizo effectors mu cyongereza, ndetse n'integeka ngenga command and control zicunga ikirere zikanahwanya inziro arizo bita drone mu cyongereza. Sky control ishobora guhindagurwa kandi ikanagemwa, bikaba bifasha uzikoresha guhitamo ibice byo gukoresha bitewe n'ibikenewe n'ubwoko bw'ahagenewe uburinzi. Sky control ishobora gukora uko ikirere cyaba kimeze kose kandi ifite uburyo bucokoza bukanaziba itumanaho n'izenguruka ry'inziro. Naho field control yo ni urukomatanye rugizwe na radar zo ku ndengo 3 ikora nka mwamba ya sky control. Field control ikoresha amahurizo algorithm ateye imbere mu guhunahuna, guhiga no kugena icyiciro cya drone. Field control ishobora gutandukanya inyoni n'urwiru, ishobora guhiga ibihamwa byinshi icyarimwe, ishobora kwerekana interuro nyayo y'ikintu runaka, kandi inashobora guhunahuna urwiru rumwe cyangwa inziro nyinshi icyarimwe. Field control ikoresha kandi ubwenge bukoranwa mu kunoza imikorere yayo kimwe no kuboneza neza. Kagame kandi yakomeje gusaba Israel ko yamugurisha uburyo bw'ubwirinzi buhanura ibisasu bwa Kipat Barzel buzwi ku kazina ka Iron Dome cyangwa se igisenge cy'icyuma. Israel yakaniye Kagame, ariko bemera kuyimukodesha ikazanwa mu Rwanda ikagikoreshwa n'abasirikare ba Israel. Iyi Iron Dome niyo yateretswe ku Gisenyi maze ikoreshwa mu guhanura ibisasu byarashwe na Howitzer na mota za FARDC. Izindi ntwaro RDF yakoresheje ni imbunda zo mu bwoko bwa Grot icyiciro cya FPMCBS 762x45. Izi zikorerwa muri Polonye. Izi mbunda zipima ibiro 3 n'ibice 4, zikagira uburebure bwa milimetero 980, harimo uburebure bwa milimetero 50 z'umunwa wayo, zifite ubugari bwa milimetero 65. Zikoresha amasasu areshya na milimetero 7.32 kuri 45, igitubyi kireshya na milimetero 5.56 kuri 39. Iyi mbunda ishobora kurasa hagati y'amasasu 7 na 9 ku munota, ni ukuvuga amasasu ari hagati y'10 na 15 isegonda, kandi ishobora kurasa isasu rikagera muri metero ziri hagati ya 500 na 800. Izi mbunda za Grot nizo zakoreshejwe n'umutwe wa Bataho umwe bita Special Forces uyoborwa na General Major Rukika Rusisi mu guhangana na FARDC ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu mutwe wa Bataho uyoborwa na Rukika Rusisi kandi bari banafite imbunda za Iwitevor z'Abanyayisiraheli
izi mbunda zigira imbarutso yubakiye imbere ya chargeur cyangwa magazine. Za Iwitevol bari bitwaje kandi zari zifite n'umututu urasa za gerenade. Iwitevol ishobora kurasa isasu rikagera muri metero 550, ariko kandi irasa amasasu ari hagati ya 750 na 950 mu munota. Iwitevol ipima ibiro 3.27, ikagira uburebure bwa milimetero 720. RDF yifashishije kandi machine gun za M2 na Vector SS-77 ndetse na za RPG. Nubwo zitakoreshejwe mu rugamba rwo gufata Goma, RDF yari yateguye kajugujugu zashoboraga kwitabazwa mu gihe urugamba rwari guhinanirana. Kajugujugu zari zateguwe harimo MI-24 na MI-17. MI-24 ni imwe muri za kajugujugu z'indwanyi zikoresha imbunda z'inzuti igera kuri 20, kandi nuko izi kajugujugu zishobora kwifashishwa mu gutwara abantu bagera ku 8. RDF yateguye kandi MI-17 yakwitazwa mu gihe General Mubaraka Muganga, General Rukikarasisi bari gukomereka. Bari bayishyizemo imbunda ya machine gun ya Vector SS-77 twababwiye hejuru. Ngizo rero zimwe mu ntwaro RDF yifashishije mu gufata Goma, kandi ubwo niko tubaye tubasezeyeho tugira tuti muhorane amahoro, ndetse nk'uko bisanzwe n'urugwiro iteka.